Voditelj Hank se javlja iz grada gdje odvratna rušilačka kapsula razara Pork Billy. Cool! Pozvana je super tajna vladina agencija da zaustavi vanzemaljsku zvijeru u uništavanju naših luksuznih hotela i otimanju naših najboljih kuhara. Ne možemo je zaustaviti, ali naći ćemo mi jače oružje i vratiti se čim prije. Za 3-4 sata najviše. Manje priče, više razaranja! Hej, nije li ono naša kuća na TV-u? O ne! Uhvatili su Merija! Ščepali su Suzi, iako mi je sad lakše. Moramo nešto poduzeti! Moramo li? Suzi su oteli vanzemaljci! A da! Eugene, uništavaš grad! Zovem se Bling Bling i uništavam ga za tebe. Nakrcao sam svoju samačku gajbu najboljim i najskupljim stvarima na svijetu. Kuharima i opremom koju ćeš obožavati. Hvala, ali nema šanse. Brišem odavde. Čini se da si ljuta. Možda bi te malo sladoleda moglo ohladiti. Kako možete sjediti ovdje i jesti sladoled dok je naša sestra zarobljena u luđačkoj vanzemaljskoj čahuri? Zato što su crni i bijeli rekli da će naći oružje i uništiti ga. Pucaj! Nisam ovo očekivao. Zanimljivo, ali neću pomoći Suzi. Ali ona je tvoja sestra. Zaviri u svoju dušu i sjeti se svih divnih trenutaka kada je ona bila tu za tebe. Rekla sam ti da se prisjetiš dobrih vremena. To su bila dobra vremena. Mi smo obitelj, držimo se zajedno. Ta lotasta stvar je otela moju sestru, da ne spominjemo joj sladoled, a to znači rat! Ali vojska je upravo otišla u rat i izgubila. I to gadno! Ali ti vanzemaljci će se susresti sa silom kakvu još nisu do sad vidjeli. No, ne. Vrijeme je za Johnny X-a i Super Psa! Mrzim taj kostim! Dođi, mali! Ajde, ti to možeš! Leti! Idemo plivati. Platio sam dodatno osiguranje za dasku za skokove. Daska za skokove. A da gledamo film? Upozorenje, neprijateljski leteći objekt. Znala sam. Moja obitelj zajedno s mojom sestrom i mojim mlađim bratom je ovdje da me spasi. Da, baš se bojim. Nemoj početi film bez mene. Zla svemirskog kapsulo! Ne možeš se boriti s mutanskim očima Johnny X-a! Klinac u cool kostimu na letićem psu ide prema nama. Eugene! Ja sam Bling Bling momak. A što ste očekivali, vanzemaljce? Da, ali ja imam mutantske moći i ne bojim ih se upotrijebiti kako bih te spriječio da izlaziš sa mojom sestrom. I zato je puste. Koju to riječ tražim? Čekaj, dok se sjetim. To je nikad! Onda se suoči s bijesom ovog najstrašnijeg eksplozivnog pucanskog pogona! A ti se suoči s mojim gigantskim reketom za badminton. Plan B.
letimo niže i otopimo joj noge. Kapsula će pasti, otvorit se i Suzan će se dokotrljati. Ajmo! Crijevo za vodu. Ponese nam vode! Aha, sad te imam. Nema smradnog pogona! Kako mrzim Johnny X. I jesi li je spasio? Ne, ali dobra vijest je da Suzi nisu oteli vanzemaljci nego Eugen. To je još gore. Imam ideju. Odustanimo. Kladim se da se Suzi odlično zabavlja. Koristila sam ovaj mikrofon i prisluškivala kapsulu, pa ti mi reci da li se Suzan dobro zabavlja. Ne volim Suzi, ali nitko ne smije povrijediti Johnnyjevu sestru. Je to ZX500 Pluto konverter i simulator crne rupe? Samo sam ga napravio za tebe. To je super laboratorij, ali nije kompletan. Mislim, gdje ti je bestežinska komora? O, zašto što? Što? U svijetu postoji samo jedna i ne možeš ju ukrasti lako kao sladoled. Kužiš? Pa, pretpostavljam da ovo i nije neko super mjesto. Onda... Pokušaj usrećiti ženu i nikad joj nije dosta. Pa, kapsula je od metala, možda je možemo uništiti hrđom ili tako nešto. Nije dobro. Nisam li vama špijunskim mozgovima rekao da zaustavite taj svemirski brod? Da, ne. Ne, možda. Dženja. To je Bling Bling, ne vanzemaljci. To je još gore. Ne možemo ga zaustaviti čak ni Johnnyjem X-om. Onda se moramo udružiti. Tko zna kakve užasne eksperimente Bling Bling planira sad kad ima komoru za bestežinsko stanje? Na mene je red. Da, ja sam je ukrao. Da, a ukrao si mene, zato miči! Dakle, kapsula se ne može osvojiti izvana. Znači morat ćemo napasti iznutra, a? Špijunski sustav pokazuje malu komoru za evakuaciju pri dnu kapsule. Nešto kao zmija ili netko tko bi se mogao pretvoriti u zmiju, mogao bi ući unutra, doći do komandnog centra i otvoriti glavna vrata. Onda ćemo mi ući i dovršiti posao. Da se pretvorim u zmiju i uđem kroz cijev. Ti si htio biti Johnny X. Sad idi! Dolazimo! Mijenjalike moći, uključite se! Uljez na brodu, uljez na brodu, uljez Šta na sad? brodu. Što je ovo? Mini kapsula za bijeg u hitnim situacijama. Slobodna sam! Mogu izaći odavde! Čekaj, onda video arkada, simulator valova, Suzini omiljeni restači, odaberi sve! Odstupi zli kradljivče sestara i suoči se svojim uraganskim rukama! Imam pojas. Okej. Gledaj ovo! Aha, protuprdežno odijelo. Johnny X, tvoje mutantske moći mi ne mogu ništa. O, moje moći ne mogu, bla, 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 bla. Vrati se u normalu! Nadrljao sam, zar ne? A sad da spasim sestru iz tvojih zlih kanđi. Suzan, tu smo da te spas! Zašto vam je dugo trebala? Mislim da bi trebali ostati ovdje da budemo sigurni da ništa nije oštetio. Dobar plan. Znači, tehnički, ovo je bio spoj. Ne, nije. I kako si mogao zaboraviti najvažniji dio turbo zabavnog odmarališta? Što? Jacuzzi! Ovo je posao za
Kopsa! Ja! Ja ne idem unutra. U redu svi, došlo je to vrijeme u godini. Vrijeme planiranja praznika! Idemo na Havaje surfati po valovima! Ne, Johnny, nećemo ići surfati. Dobro, onda idemo gledati lavove na afričkom safariju! Prekini! Ove godine mi biramo kamo ćemo ići. Prašnjavi vesen kauboj ranč! Zabavit ćeš se, Johnny, kao svi klinci u to vrijeme. Zamisli samo cijeli tjedan bez telke, video igrice ili računala. Tak, ja sam Julie, nema mobitela, ne vidim zapadu, nije bilo mobitela. Hoću reći, to je u redu. Kome treba mobitel? Sve ih predajte. I faks na nozi. Sad smo spremni za kauboj ranč, Baknić. Tako, sad počinje naš super odmor. Zašto su Suzi i Mary uopće izabrale ovaj ranč? Ne vidim nikakve kauboje! Ej, Johnny. O, Gil! Ej, cure koje nikad nisam vidio. Nisi blokirala Slinu. I on će znati naše imena do kraja godišnjeg odmora. Hoćete reći da je jedini razlog ove lokacije za odmor Gil? Da, tako je. Ma daj, bit će super. 45 stupnjeva je, imamo smrdljive znojne domaće životinje i puno blata. Ajmo bit kauboji! I sad ste svi na kauboj rančevom kubavlaku, ruke držite unutra i sagnite se u tunelu. Hej, salame koliko želiš. Umetnite ključ od sobe, daj uzmi malo. Dobro, strpi se! Cool! Da li ti izgledaju gladno? Aha. Pazite, s divljih svinja mogu biti opasni glodavci. Može ovaj odmor biti još gori? A, Boki, Jonathan. Stavio sam GPS lokator u prtljagu tvoje divne sestre. Tako da sam ja došao ovdje na odmor. Naravno da jesi. Opa, prašnjav si. Baci se u bazen kao pravi divlji zapad i totalno cool vodeni tobogan. Tobogan! A, Suzi. On nije pas. Imam dlakavu bolest. Nisam znao da imaju tako cool bazene na divljem zapadu. I nemamo, ali da nemamo ovaj bazen, nitko ne bi ni došao. Ovo će biti najbolji odmor ikad! O ne, to je divlji ludi Vili i njegove svinje. Zvuči uplašeno. Zašto zvuči uplašeno? Svi van iz mog bazena. Popričat ću sa upraviteljem. Divljak na motoru nije bio u opisu našeg aranžmana.
Žao mi je. Vili i njegove svinje dođu na godišnji. Plaši nam goste pa ode. Onda kemijski očistimo bazen i sve se vrati u normalu. Dobra vijest je da će vas pustiti na miru ako ostanete u sobi cijeli tjedan. Cijeli tjedan? Nećemo pristati. Zovite policiju, odmah. Nemamo telefon. Znate stari zapad. Juhu! Više kao, idemo. Idemo, djeco. Moj monovolumen. U redu, zabavit ćemo se mi. Ostaćemo svi u našoj kolibi cijeli dan i noć i igrati igre. Jesti salame cijeli tjedan. Posljednji put, Eugene, nećemo više igrati pantomime. Ja sam bling bling momak. I tako je očito da sam ja izotop. Ljudi, bar se trudim. Večera, ovo je posljednji komad salame. Salama. Dosta nam je svima salame. U redu, novi plan. Vidio sam jedan dućan neki 20 km od ranča kad smo dolazili. Vaša majka i ja ćemo se iskrasti i donijeti hranu. Ako nas ne pojedu lešinari, vratit ćemo se za 5 sati. Ne izlazite iz sobe. Znači, vas dvije živite do mene već 13 godina. Da, Vi ste Johnnyva sestre? da. Ne mogu se sjetiti. Ovi svinjoglavi su mi oteli moj tjedan odmora od škole i zatvoren sam. Želim svoj odmor nazad! Kako? Pa oni su prava vojska ružnih frajera sa ružnim motorima. I divlji Vili koji je podivljao. Koji jako smrdi. I kojeg se bojim. Sve što imamo je jedan malih debeljucu opsjednut sa Suzi, mladog frajera sa blistim smješkom, dvije genijalke, psa koji zna pričat sa životinjama i komad salame. Je li ovaj pas upravo govorio? Ne. Ja imam ideju. Crveni vođa zove okruglicu. Jesi spreman? Okruglica spremna za akciju. Dođi, kozo. Dođi, kozo. Opa! Ne, i znaš što hoću reći? Ja! Crveni vođa, bacaču vatre, spremi se! Sad! Uhvati klinca! Rekao je da sam ružan. Za njim. Daj ga! Drči se. A sad vidi naš pokus s plinom. Ovo je prirodno zapaljiv plin. Da! Opa! Ovo i nije baš pametan plan. Nitko neće uništiti moj perfektni odmor. Pusti ih, Vili! Ovaj dosadni prašljavi kauboj ranč nije dovoljno velik za dvojicu! Izaberi oružje. Borit ćeš se sa mnom sa salamom? A? O, Pa mali, izgubio si. pa ne bi rekao. Izgledaju gladno. A sad ćemo isprati ovaj šljam. Ovdje se više nikad ne vraćam. Johnny. Johnny! Zabavno. Ovo ja zovem pravi kauboj ranč. Pogledajte kako se svi zabavljaju, čak i životinje. Susan, Mary, donio sam vam malo limonade. Hvala.
ponekad bi mogao svratiti do nas na zabavu. Vi živite blizu? Živimo u kući do tebe. Johnnyjeve sestre. A, ne mogu se sjetiti. Bok! Barem nam sad zna imena. A, je li ova leželjka zauzeta? Možeš sjesti, ali samo danas. Blink, blink. A, izgovorila je moje ime! Super bomba! Ja, sjećam se kao idiot. Da, ali uskoro ćemo naći blago. Onda nećeš više misliti da je igranje gusara glupo. Opa, povlačim izjavu, našli smo... blago. Još neka glupost koja nije blago. Izgleda da je ovo tvoje dvorište zona bez blaga. Što su još osim traženja blaga radili gusari? Otimali su drugim ljudima blago. Predaj nam svoje blago iz ruksaka ili ćemo te baciti u more! Trebamo još gusarske škole. Nema problema, samo da nazovem Crnobradog za par savjeta. To bi bilo sjajno. Žive li negdje u blizini? Ne, on je živio i pljačkao prije 100 godina. Zašto to nisi rekao? A, kako sam ponosan. Imam tako briljantnu djecu i Johnny-a. Zašto ne možeš biti više kao Suzy i Mary? Pa kao prvo, ja sam... Suzy i Mary su otkrile lijek za običnu prehladu. Ispada da je to ipak bilo obično kiselo mlijeko. A što si ti danas učinio, Johnny? Prebila me jedna cura. Samo ovako nastavite, cure. Baš sam ponosan na vas. Bla, bla, bla. Treba ću vašu turbovremeplov kućicu. Zašto? Kako bi promijenio povijest i poboljšao naš svijet. Ne. Idem po Crnobradog koji će nas naučiti boljem gusarstvu. U stvari, samo ćemo uzeti kućicu. Bog! Kombinacija inhalatora i plina za paralizu. Nikad ne znaš koji će ti trebati na spoju, ako ga ikad imamo. Nisi valjda stvarno mislio da ćemo te pustiti da uzmeš turbo vremeplov? Ne, ali zato imamo plan B. Znate, on i nije tako glup kako se čini. Kako si? Nakon što ste sredile Johnny-a, napravio je plan da se ja ušuljam ovdje, dok svi vi jedete večeru pola sata od sad. Zgrabio sam vremeplov kućicu i vratio se pola sata prije večere da pokupim Johnny-a. Sad... Nikad nećete dobiti vremeplov natrag! Nikad! Nikad! Bit ću ih obojicu kad se vrate. Ali, priznajem, ovo je bilo jako pametno. Uspjeli smo! Crnobradov brod! Gle, gusarska zastava! Ne bi rekao. Da, kako ste? Tražimo Crnobradog. Zašto trebate mog brata? Molim? Ja sam bezbradi. Moj brat poznati genije Crnobradi me godinama koristio kao vreću za boks. I ja sam od tada ne želim biti gusar. U redu, a što si sad? To je obiteljski posao. Meni je draže raditi sa životinjama. Njihova ljubav je bezuvjetna. Samo želim naći dovoljno blaga kako bi svom ocu Sivobradom dokazao da sam opak kao moj brat. Čovječe, znam kako se osjećaš. Bezbradi, zašto ne možeš biti više kao tvoj brat? Moj gulaš nikad nema kvrge kad ga Crnobradi radi. Eto neprihvaćeni brat kao ja, mi smo iz budućnosti i pomoći ćemo ti naći blago! Jer mi imamo nešto što Crnobradi nema. Detektor metala! Opa, to je bilo praktično. Blago, bogati smo! O, što sve možemo kupiti s ovim novcem? Tečajeve plesa! Nov novc u kuhinju. Prve redove za operu.
Nekako mi se čini da ovdje nećemo puno naučiti o gusarstvu. U redu, dečki, natovarite to na brod. Ne, ide joho, joho, joho. A sad dajmo, i da nitko ne kaže... Da, tako treba. Predaj nam to svjetlucavo blago, gubitniče, ili... Ili što? Nije ukrao blago. Ili ovo. Crnobradom nikad ne bi potopili brod. Treba će nam pomoć. Johnny, iako nam imponira tvoj prethodni trik, donijele smo odluku. Nikad ti više nećemo pomoći u tvojim planovima. Da, znam. Je li ovo vaš zadnji izum koji će natjerati tatu da vas više poštuje od mene? Da. Naravno. Nema tebe! Zašto smo na gusarskom brodu? Trebam pomoć, a znao sam da je neću dobiti, ali bezbradov brad Crnobradi ga tretira kao smeće i ukrao mu je blago i... Ukrao sve blago! Pa moj brat uzima moje stvari, a da me nije ni pitao. Čovječe, znamo kako ti je. Nikad ti neću vratiti tvoje blago, nikad! A sad učinite nešto znanstveno da ga pobjedimo. Zašto ne? Sredimo ga! Trebamo ovo. I ovo, i ovo. Možda ovo. I ovo trebamo? U redu, idemo naći Crnobradov. Upravo se je ličio. Crnobradi, gledaj! Moje blago. Otmite im sve što imaju. Ne, mi ćemo odeti sve što si ti oteo bezbradom. Nećete nas zaustaviti. Naravno da hoću. Wow, to nisam očekivao. Šoramo sabljarkama Crnobradog i ide nam. A sad više ne. Bježmo! Imam duboko osjećaj da ćemo izgubiti ovu bitku. Mi pak imamo duboko osjećaj da ćemo dobiti ovu bitku. Ovo ja nisam očekivao, ali još uvijek sam jači od vas, čudnih, malih i dlakavih gusara. A ne smiju Johnny-a i dlakavog klinca nabiti na ražanj kad se oni bore za nas. Mada je to protiv naše prirode, moramo se boriti za sebe. Što kažete? Spasite Johnny-a! Previše ih je. Prestanite me šamarat tako nježno, daj vam blago nazad, prestanite! Prestanite! Uspjeli smo, što ćete sad reći, gusari? Ne, bezbradi, nemoj me tako ostaviti! Zašto ne možeš biti više kao bezbradi? Bori se, a opet je tako uredan. Sad kad opet imaš svoje blago, možeš postati gusar koji će ući u sve knjige. A u stvari ima malo veće planove. Tučan sa životinjama. Imamo ovu lasticu kao ljubimicu, ali nije baš za mene. Imam pravu stvar za vas.
papiga. Dobro je, dobro je. I Polimer bezuvjetno. Ja želim papigu! Ja želim papigu! Mi hoćemo, mi! Ma vidi ti to, Johnny. Započeo si gusarski trend papiga. Možda ipak nisi Denka otpadak. I tata bi bio ponosan na tvoju hrabrost. I ja sam. Sjajno! Znači, zaboravit ćete da sam ukrao vremeplov kućicu? Ne! Da, nisam ni mislio. Vježba! Prijeti nam opasnost koja može uništiti život na zemlji. Invazija vanzemaljaca ili pad nekog kometa? Gore, govorimo o Suzi, Mary i Johnny u test. Ti testovi klinci su prouzročili više štete u gradu nego potresi, poplave i muzički ljetni festivali zajedno. Što predlažete da učinimo? Pa predlažem da je napokon zaustavite jednom zauvijek. Ali prvo pospremite ovo oružje gdje treba. To je naredba. Morate nas špionirati. Ma nije to špioniranje, to je više potajno promatranje kako ne biste opet izvađali opasne pokuse. Bez brige, nećete ni primijetiti da smo tu. U redu je, možeš sad popiti. Skeniram ruksak. Skeniram Johnny-a. Daj prestanite s tim! Naredili su nam da te pratimo, Johnny, zato kad ti ideš, idem i ja. Suzi, Mary. Imam tulum na bazenu i želio bi da vas dvije... Doći će cure i ja ću biti tamo kako ne bi na vama izvodile pokuse i pretvorile vas u guštere ili dodale treću nogu. Kad bolje razmislim, nema tuluma na bazenu. Bok! Pozdravite mi Johnny-a, Bokić! Hej, to su naredbe. I dok ne dobijem drugačiju naredbu, pratit ću vas u stopu. Oprostite, muči me prehlada. I tebi se sviđa to špioniranje. Samo slijedimo naredbe. Trebamo plan! Brzo, u labos! Gledajte! Bakteromobil! Ali to je velika bakterija! Da, to vidimo. Ali kada ga ovaj 10 milijuna gigavata laser smanji, bit će veličine bakterije, tako da uđemo u špijune. Ja u to ne ulazim. Što ako se izgubimo i koga ćemo pitat za upute kamo poći, a koga? Smiri se! Ugrađen je automatski pilot i ima puno grickalica. Koji je plan? Smanjimo te, ubacimo te u tijelo crnog pa u gospodina bijelog. I onda će te autopilot odvesti do mozga i ti ćeš izbrisati generalovu naredbu iz njihovog pamćenja. Točno, ako se ne sjećaju naredbe, neće nas pratiti. Neka autopilot sve odradi. U tom slučaju daćemo ti upute da ručno završiš misiju i ne ostaneš zarobljen u njihovim tijelima zauvijek. Molim? Krećemo! Bakteriziranje završeno. I samo ubacimo u limunadu. U redu, znamo da su ovo roboti i da ste nas prešli. Da, i jako nam je žao. Evo vam zato malo limunade kao znak isprike. Isprika prihvaćena. A ja neću dobiti piće? Kasnije.
čips, slatko, pita. Ovo bi mogao zdravije jesti. A sada nas ovaj pilot odvede do mozga, izbrišemo pamćenje i klinci mi se više neće smijati. Što je to? Što je gastrozračni pritisak? Boli me glava. Imamo kvar, autopilot se gasi. To nije dobro. Halo, u pomoć! Zapeli smo u ovom liku! U pomoć! Što to znači kontakt izgubljen? Ništa, ne znači ništa. U redu, pritisnut ćemo gumb za nuždu i izletjeti iz ovog. Ne, prvo moramo izbrisati pamćenje. Samo da nađem dio sa general i testom. To je trebalo tako biti. U redu, general, test, Johnny. Pratite Johnny-a, Suzy i meni test. To je naredba. Evo ga, sad ćemo ga izbrisati. Boli me glava. Jako me boli. Što to radi? Što se događa? Ili je to živčani slom ili su se uključili njegovi životinjski instinkti? Dođi, mali. U lovnju. Kako se to dogodilo? Što je bilo u limunadi? Kako da to kažem, a da ne poludite? Johnny, Što? izgubile smo kontakt s njim. Johnny? Johnny je bio u toj limunadi? Ili nismo vas trebali spriječiti u novim pokusima? Znam, niste baš dobri u svom poslu. U redu, sad ćemo pritisnuti gumb za izlaz u nuždi. Izgleda kao elektronički kvar. Biće dobro kad bakteromobil ostane bez struje. Ej, što to znači bez struje? Dobro mi je, sve cool. Eto, što? Bez struje? Zapeli smo. Mi smo zapeli ovdje zauvijek! Ne brini, Suzy i Mary sad sigurno već rade na novom pokusu da nas izbave. Izgubile smo brata u glavi nekog agenta. Tata će poludit! Mi smo trebali paziti da ne vršite neke pokuse opet. Naš general će poludjeti. Već mogu vidjeti kako će podrapat glasnice od vikanja na nas. Ček, glasnice? Skužila sam kako da pošaljemo Johnny u poruku. Što to radiš? Pritišćem sve šarene tipke jer nam Suzy i Mary ne pomažu! Johnny, moraš izaći iz bakteromobila i spojiti klemene moždane sinapse te pričekati super naboj. Točno, jer je mozak prepun električnih pulseva, a s njima ćemo napuniti baterije. Apćem! O, i još jedna sitna stvar. Ako vidiš jako strašni virus prehlade, nemoj da te dodirne. Prehladit ću se i onda neću morati ići u školu. Cool! Točno. Da si normalne veličine, da ti virus dodirne mikroskopskog Johnny-a i Dukija, vi ćete nastradati. Požuri se, virus nam prilazi. Nema naboja! Kako da dođemo do struje ovdje? Kofein i šećer. Vruća kava za mozak, sokić i čokoladice. To bi mu moglo nabiti mozak. Evo stiže struja! Stiže nam i virus. Još malo slatkog. Kresni ga, Johnny. Boli glava. Uspjeli smo! Volim te, Podu, jako volim, jako volim. I mi tebe volimo. Samo ovaj put.
Ha? Oprostite, ali ne volimo da nas špijunirate. Pa, ni mi to ne volimo. Samo želimo mali odmor. Ali general nam to nikad ne dopusti. To boli. To jako boli. Pa, možda se ipak predomisli. Crni, bijeli, hvala na limunadi. Prestanite špionirati te sklince i odite na odmor. Naređujem! Jasno! Prave smo genijalke! I što ste danas planirali radit? Izliječit ćemo obične gljivice. Koristeći vješalicu žvakaću urani 232. Ali zar baš morate liječiti gradske robijaše za vrijeme doručka? Oprostite, gospodine Test. Johnny, a što ćeš ti? U školi je dan ljubimaca. Mogu donijeti svog ljubimca u školu danas. To! Dan ljubimaca, svima ću pokazati kako sam super pas. Hej, Halo, ja sam Johnny pas, Duki, a vi ste, drago mi je, mada. Duki je zakon. O, savršeno pristaje mojim psećim očima. Dan ljubimaca je super. Bok, idemo na dan ljubimaca. Reptore, Zači će ih sve oboriti s nogu. Repto rezač! Dan ljubimaca je! Ko je tvoj ljubimac? Ja sam taj! Koje različe ćemo obožavati! Ja sam divan! To je problem. Ti si predivan. Molim? Ako klinci u razredu ili moj učitelj skuže da govoriš ili voziš skateboard, znaš li što se može dogoditi? Vlada će me oteti i vršiti opasne pokuse na meni da shvatite otkud mi te moći. Još gore! Hollywoodski producenti će doći u Porkbelly i morat ćeš biti zvijezda reality showa! Vrijeme je za najbolji reality show na telki. Pas koji govori. Daj, pustite me više na miru, svi! Reptore Zač ima cool čelične oštrice i napravit će svoju sjajnu šalšu u razredu. Šalša! Ja mogu napraviti šalšu? Iskoristio si Reptore Zača. Da, malo glupo. Čekaj me tu. Ne mogu čekati, zakasnit ću. Samo ću posujiti vašu hidronuklearnu protonsku mikrovalnu na sekundicu. Evo ti sad, napravio sam takoce, enčilade i tortilje. Johnny? Aj. Može li on žonglirati sa živim pastrvama? Ne može. Može li on plesat ko robot? Ne! Pas koji govori ne ide u školu. Pa neću govoriti, izvodit ću dosadne pseće trikove kao prevrni se ili otići pa šta? Mogu li dobiti svoj štap nazad? To je samo dan ljubimaca. Nije toliko važno. I nosim Reptore Zača. Ako Reptorezač ne dođe do škole, Johnny će morat naći drugu životinju za dan ljubimaca, a? Mene! U redu, Reptore Začu. Budi dobar, a ja ću se vratiti po tebe kada će biti vrijeme prezentacije. 9, 15, 28, 156, 2. Oprosti, stari moj, ali možeš ići kući ranije. Opala! Dobar Reptorezač, ajde natrag unutra. Dobra ptičica. Ako ne mogu pomaknuti Reptorezača, maknut ću sve ormariće.
Evo me, dan ljubimaca, stižem! Redar, hodnika, što se događa? Ništa, samo iznašam ormariće da ih nauljim. Vidiš šta se dogodi kad nisu nauljeni. Pas koji govori, pozovite novinare! Ovo je loše. Pas koji govori, oj! U školi je pas koji govori. Pas koji govori! Pas koji govori. Kakav pas koji govori? Kakav pas? Pas koji govori! Pas koji govori! Izbori u školi su nam poručili kako je govoreći pas viđen kako vozi viljuškara. Tako je, svi se pitaju kakav je to lud i zbunjen čovjek mogao stvoriti tako uvrnutu životinju. Hej, mi nismo lude i zbunjene. Pravo uništava igrice. U redu, možda lude, ali ne izbunjene. Eksperti tvrde da je pitanje vremena kada će se sjatiti TV producenti u školi. Nađite tog psa. Želim tog psa. Garantiram vam 3 sezone! Gdje je pas? Biće poznat. Škola je puna hollywoodskih producenata koji traže ljude koji žele biti poznati! Johnny, hej! Kako si znao da sam ovdje? Jedino mjesto u školi gdje ima mesa. Ja sam zločesti pas. Pokušao sam se riješiti rezača tako da sudjelujem u danu ljubimaca i nekome čuo kako Gdje je govori. pas koji govori? Jeste li vidjeli psa koji govori? Gdje je on? Evo ga. Miriše na talent. Tu nema psa, samo sjeckano meso s pomfritom, a nema psa sjeckano... pomfrit. Vidio sam tog psa kako ide u dvoranu! Potpisat će ugovor sa sportski kanal! Ajmo ekipa! Nađi psa. Izbavi me odavde! Ne želim biti zvijezda u reality show, volim biti tvoj pas. Pa, uglavnom volim... Čekaj da promislim malo. Idemo! Pokrili smo svaki izlaz. Taj pas koji govori ne može izaći odavde dok nam ne zaradi milijune. Nećemo uspjeti. Naravno da hoćemo! Ljudi, radite sjajan posao! Opa, kako čudno! Ovo je ruksak i ova plišana životinja koja pada i izgleda nekako stvarno i bježimo! Za njima! U redu, ovaj put ćemo uspjeti. Kako? Jedva smo pobjegli od ona zadnja 2 producenta. Imam sjajnu ideju. Za njim, Reptore, začu! Hej, ovaj bi bio idealan za malu, slatku, romantičnu dramicu. Producenti su opaki. A ja sam upropašten. Niko neće dirati mog frenda. Još sam ti najbolji friend. Reptore začeo radi sjajnu šansu, ali ti si moj glavni ljubimac i nitko nas neće razdvojiti. Oprosti ako sam te uvrijedio. Stvarno? Meni je žao što sam rasuvalio ovo. Imaš kakvu ideju za bijeg? Čuj, nalazimo se u izgubljenom i nađenom, pa je vrijeme da nestaneš, a ja da nađem psa koji govori.
Hej, ste vi producenti reality showa koji traže govorećeg psa? Vau, vau! Evo me! Vau, vau! Ja sam pas koji govori! Vau, vau! Koji govori! Vau, vau! Izliječili smo ih od gljivica. A gdje je Johnny? Evo me! Nisam bio dovoljno talentiran za ovaj svoj show, ali producenti su našli novu veliku zvijezdu za svoj novi projekt. Vrijeme za oštri razgovor. Evo, reptorezača. Baš mi je drago što si došao, reptorezaču. E, to ja zovem dobar show!